Mantap ya kopi ya. Nikmat. Aduh. Poya hangru jasa ya. Lagi apa lu? Oh. Aduh, kok biasa nih kok lah. Lagi nganggur aja kok. Nganggur. Gak ada kerjaan. Kenapa lu tak ojek? Biasa ojek sana pangkalan. Biasa lagi sepi kok, lagi hangru. Oh, sepi ya. Iya kok. Sepi. Kopi. Ngomong-ngomong kok, itu kopi saya. Belum ditawarin belum apa. Cicip dikit lah. Boleh ya? Ya udah boleh, udah telanjur kok. Ini apa? Pisang kok. Oh, pisang. Ini kita kan? Ya udah tahu di gitar nanya. Sorry ya. Saya kira pisang mah. Oh iya. Ini gitar Oh. makanya. Kok bisa main gitar? Bisa. Bisa. Sedikit ah. Mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu Sunda kita kok. Oh, boleh. Iya kan, si Koko kan sekarang lagi ada di daerah Cikulur nih, daerah Lebak Banten, Rangkas Bitung. Oh, iya. Di sini kan orang Sunda semua nih. Kita nyanyi lagu Sunda aja. Boleh. Oke. Tuh ada gitar tuh kok. Mana? Ambil. Tadi Oh, bekas iya. punya temen tadi pulang dulu. Bagus ini gitar. Ya lumayan. Kok, nyanyiin kok. Mau nyanyi Sunda? Nyanyi Sunda. Kuncinya dari G dulu ya. Oh, sudahlah. Koko bisa melodi kan? Sik kita. Oh, Kita yaudah. coba dulu ah. Coba yuk. Oke. Duduk bila enak Iya. Seperti ini oh. Saya hitungin ya kok ya. Oh. 1, 2, 3. Paguyuban seni Sunda panglipur lara tong hariwang atuh tong hariwang mengpengurang bisa babarengan hayu batur kumpul di Cikulur sababurang hirup kudu aku urang Cikulur resep ngadulur supaya batur cara didulur aduh hirup kudu aku. Paguyuban seni Sunda panglipur lara tong hariwang atuh tong hariwang mengpengurang bisa babarengan hayu batur kumpul di Cikulur sababurang hirup kudu aku urang Cikulur resep ngadulur supaya batur cara didulur aduh kudu aku. Urang sadaya harumpul di Cikulur urang jin dulu di Cikulur jeung urang kudu akur ayo urang akur sadaya jadi dulur
ngumpul di Cikulur. Woi, ngopi mangenah ya. Mantap. Wah, enak Anjay. sekali ngopi ya. Mantap kok. Oh, mah. Gimana kopi men? Main habak be kopi aing dia mah. Ih, aing ti tadi kusing koe ku dia. Oh, Man rada bau tai yeuh. Dulu koneng. hai. Saya nu nyabak tadi. Tila. orang maya Iya, tadi. Yang ngising orang tadi. Allah Akbar. Benar. Dia Dicaduk belok, dia. belok, Bangsat belok. banget. Hampura tadi ngising Wah, ke bawah bener-bener. benar. Woi, ceklannya. Budak woi. Alungkeun ka sawah, alungkeun ka sawah. Gotong. Enak. Ayo. Ngising tengisang dia. Ngisang mau. Kemana, Ceng?